Yes, ngaho nguko bakunzi babohoka ukire TV rero turagarutse amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye rero tubabwira uko situation ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka gato kuri Sukhoi 25 zarashe, ibyo bikaba byanatumye AFC makumyabiri na gatatu inasohora itangazo, rikaba ari itangazo rero by'umwihariko ririmo riramagana ibitero bya FARDC. Turaza kwaciramo muri iryo tangazo, ariko kandi tuzi no kubabwira ingaruka zageze mu bice indege za FARDC zarashemo. Turaza gukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye rero tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, dore yuko rwose icyo kintu kiba cyatuzinduye muri rusange. Turaza kugaruka gato ku makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano politiki na diplomasi mu bice bya Masisi, Walikare. Turaza kujya mu bice bya Zakibati muri Walikare tubabwire iby'ubushwa by'uwitwa General Guido Shimirai Mwisa. Turaza kuba dukomoza ku makuru arimo agenda avuga ko witwa Janvier Kanayire. Turaza kugaruka kuri byinshi. Nyamuneka mbere kugira ngo tunakomeze n'andi makuru, nyemerera nkubwire yuko turi no ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa 12 2025. Tukaba turi by'umwihariko hano ku butaka bw'u Rwanda ku masaha rwose ya saa 6 nimugoroba by'umwihariko, ariko kandi tukaba tunaha ikaze umuntu wese udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Waba udukurikira rero ni mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia n'ahandi hagiye hatandukanye, tuguhaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza by'umwihariko rero kuguha ikaze uri muri mu Bubiligi, mu Faransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, ariko kandi n'ahandi hagiye hatandukanye wiyumvemo ikaze. Yes, turaza rero guhita tukomeza n'umuri n'ipfunyapfunyi. Turaza kubabwira uko situation ihagaze mu buryo Uvira nyuma y'uko igisirikare cya 23 kiwuvuyemo. Ese Uvira bimeze bite? Abantu mukeneye kumenya ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ninde uri kwa kontrola? Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga mu minembwe. Turaza kwinjira mu bice byose hariya za Makabola. Turaza kugaruka hitwa Mikala, Tinyamala, Puezel. Turaza kugaruka Mikenge tubapudetinga tubabwira uko byifashe mu bice bitarimo intambara. Abanyamulenge bameze neza, ariko nanone mu bice birimo intambara ni ibibazo bikomeye cyane. Ariko kandi turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, tugenda tubabwira uko situation ihagaze muri teritwari ya Rubero. Amakuru menshi akomeje kugenda aturuka arebana n'umutekano politiki na diplomasi turi bukomozeho. Ahitwa za Mambasa, Alimbongo, Ateme ndetse na za Kirumba 23 yakoze amasuku adasanzwe. Turaza kubikomozo tubive imuzi n'imuzingo muri rusange. Nyemera rero mubwire yuko nyamuneka tuba turi kumwe na muganga gakondo umwe mu bantu bagukoraho rikaka, akabavura indwara z'amoko agiye atandukanye. Rero avura indwara zirimo amarozi, avura indwara zirimo ibitegano, ariko kandi agatanga imiti ku bashakanye, avura indwara nyinshi cyane mu mugani muri benshi. Asigaye ucyumuhamagara kuri nimero ngiye kukubwira, menya ngo wamaze gukira gutandukana n'uburwayi. Nimero ye ni +83 iyo numero iyo yandikiye direct uhita ufashwa mu buryo bwihuse. Mu muganiro muri benshi kugira ngo nyamuneka utagomba kubura ubuzima, kandi hari abagomba kubitaho muri rusange, kuko n'umwe mu bantu by'umwihariko wandikiye uhita usubizwa vuba wihuse, kandi n'indwara yawe ukayikira mu gihe gito muri rusange. Yes, birumvikana rero yuko by'umwihariko amakuru ari menshi tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi ku rundi ruhande tumenyereye ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu
umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze